Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kumba ulah kular, hadien bulah syajiet kum MDC jongka maulai constituency. Ubat tei borlang patau, ulala ban penur long, saya ke wepat ke projek ke bahia. Kata ban penyo ya ke floodlight, ban pensyai ha ke por minmiet ya ke madan he mini stadium, kebedan ha maulai pun muri Shillong, kenang bagi nong ilek kai football kenduk la ban penan kami ke madan, ban ilek kai football ha ke por minmiet. Ha ke kat sautrik kulalengkot arajar pulai. Ubat tei borlang patau la IT ya ke work order, kaba arpu pralak tengkah syakinong kit kam, jong ka Maulai Sports Club. Ha ke bala Shimti dau presiden jong ka Maulai Sports Club, uba M Kharbani, haringkat ke jingan lang jong kinong kit kam, ha ke jingan lang ke belengkot ke belalong ha madan he mini stadium. Kani ke projek kan pensyai ya ke madan he stadium ha ke por minmiet, kadi ke bau ba tei borlang patau ula angnut, ban pun urlong, hadian bola syajiet kum MDC ke Maulai. Hendrai namar ke jinglin shop ke jingpang COVID-19, kani ke kam ke lasuki no, bat deh usnem arajar afuai bau MDC ulap hak biang, ya ke jing terwaj ke sorkar, da ke bayai buat dien bat tenru man la ke por, tak hadu pakan da urlong. Kuman bendiuk jak ketika madan he, ka madan ka ba, kenal nado mengidak kena mengi. Ladan bah kecing simbeta penyelek kai kenika madan nyelek kai kini kelade kemadan kepala kecing syakri ya kinong snong joko snong maulai kamtam snong kibadan nak snong maulai nado mensua bat hadu menta kumbakalong kumni TI bakladan ke cover kelari ladan ke artificial top ya keba kini kemadan kelade kowe ni kemadan ke pau apa serselong jungi ki kena mulai konsensi kamtam kiri iet bahaya ka football. Bun ki kon samla ki wan saka berbor ban jersey nak benta ki simenta haki football tournament fair. Bagi i ya ka iet joki ya ka jelek kai football. Ya ka penlong yang aku nom mikmat ban haban perkat. Maka kam nom mikmat kam kut tang bangin perkat ya ka roi ka pa bangin dan kam man perkat tu iki melang salang. Idan kam perkat ikam melekai, maka mapitip mentah, kejelekai football kena ada kawe kelak, kabala penyo kam yo jam, ikun samla ke jongi, bangi i baka maulai jongi kedap lagi kena samla ke beran talent, kiba lingba kani kamadan hi, kiba bun ki kun samla ke lami, ya kaba kilayo bandi elekai, nak kani ka madan football bagi lapoi penyelekai hapulu, mana pulu keadaan kiba lapoi sedu national level banyak dekai. So tenat naka liang bangidan yang ketika pada football macam ni hang ni pun pada he. Ni semua pan orang kecing kublai kan lech kemulai sport club dia kecing dap spa snap bangidan ketika club hang ni snap beladet ayo banyak he kecing dap spa snap dari club kebelah syakri baik kemulai ke club kebelah peni buni kun samla nak ni kesenang ya ke bakin long ki rangi la kai ki bobet bani simenta hak jile kai ki per hak ni kan jela ke chongi bat shabar tu jela chongi yang bangi sutana ba nam pakane ya aku play ki nokit kam tu mola sport club ki bala sim ni benta ketem bala benta raya ya cingla penyiat bat kecing don tu ni kemadan mantap ki kai abang ipeng ki cinglong jingman tu ni kemadan akan mau hak itu por kita kena mengi kemadan kadang dia kemadan korok kerap. Hari ini semua naik belum you. Emily belum jungi berkelat nak apa? Kalau song kaji agak kejungi lalak penora ini artificial top ketika cakap. Harusnya marjar kat kendai, kenal bagi eksekutif komiti jengka mulai sport club. Keladan kecil kedua pedang jengka jengki nanggap taban ya beliau jumut berkentil ya ka football kini ka jaka. Padahal ketua ka por pangilong meeting. I presiden rekat bagi nokit kam jeng mulai sport club klub pensengoh na pun nikmat.
bagi kuat balong bala bandan taka light ke bebiang hani pemadan berkham tam lada yo le ya ka light bala ban penme nak benta kamadan ya ka bahadian daladum yo lat sepenyelaka hakini ki Arsenal bala lejna ba Hafsam arja ka khna so ban ko covid ngai i bun ba khna samla ki klub ki wan samala sport ban pan ya ka slot penyelaka mo tengi i bakalok pak ba te hadian berdumpat lasu do no benta dekatan kecil perkat lagi di gedang elam dekat bangga bala dalong kepala terai dala ban urlong no dak babu ki light hapo marane high mass LED light bariyo ban pelekai ya ka menit hadian kan samji adum kemenang yo penyelekai sesal senteta kalong kepokong santam habang apai kemat ka mulai konsensi i kun samla ki sport tamang ipat ba ngidang na ba kini infrastructure ki recreational center ki bade bendan profesional mulai nakamta ban penbun ban yo ailat ikun samla bikin lat churum senang apa kilet nakadao jo kini jinglong jingman jo perthaim ta badap per snil ba ka jingop ikun samla ka jingdi snil te kumno mi khwa ka dong ki sukhya nga nam ta ka ji personal jo mulai sport club nakamta ka jingdan kam nam ta ka madan hania dan nakal yang jangan labu ikathang pada kumno menurut ngin persangkat bala bangin wat ikilat kilenti bangin yo ban penolong ik ta ka jing tumu ba khamtam kum kadak tu kejing buram bat kata kejing dap tu kemas perkap cispa senam bila dan kam pet keno ke benta ke bensak jikan mau nak benta kena kejing dap cispa senam juga mulai sport club dan kali yang jangan itu pihak senam arjar kena pensau 15 satu ikum MDC tikum dan tan kala regi persiang ban pentrikam ya kaya kli nak benta ban wat ikilat keliti nang nong ngila benda nang nong ngila benda ya kata ka jing tumu ke bangidang bagi keren maka mulai sport club. Kalau summit proposal harusnya marjar kan kendai dari bakitip kawan nak covid itu arpo way ni kamla bani how arpo ngabu biang ini ketong akan mau kamtam tu skile pepenkut yang program sispas nem hani pemadan hatu siru ladan kecil perkat dengan apa itu kecil tunggu ke pengidan harusnya marjar kan kendai ini le abno berpeluang tengah banse banwat kilat kelenti bat hakat jiwat jelat juga ngayo bani kendu chief minister beron tungi sakondar sama bat pensau yu ya kani kan jingdap spasem juga mulai sport club pengidan company bat kita kecing terang joki official jong de club bandanno daki lights penyelekai ya keban yo lat shu ban ailat shu kun samla kidio practice demian ngatara kan ni kan de kesien ke bandingkong hakat jela ka jongi baki mana football beran nak klub baki yo ya kini ke facilities ban bu kelait menit ya ke baki yo ban yele kai ban mentak si ni tu ipi kata kal urlang mang asu ban aku purum ke bakrau ke chief minister ba dak jing budin janga man la kasi dak jing budin janga pangali wat be banyak kran be kene ya ke menen mit ni tu ipi ke kam kal urlang ya ke bagi langnut ba bagi yo sanction order ke arfu pralak bangin penme light ya kini kemarin football ban yo ban yele kai dengan nembun ketien cu ngakai scam pada kecil kacing yo jongi ban pemelai yang ni kemadan he ya ka baki bubun kun samla kenang yo su ya ka por baki yo ban pelut ban praktis kan long kacing mentoi kacing rap nak benta ki kun samla ki badon ki sistema ka football kum nomi kemat kadon kacing angut nak benta ban kentil ka sport boxing mulai kam kut tang karoi ka kiu kam kut tang ban pe ikwe ngadon kam ruban pai kemat syakal yang jong ke sport but keladan ru ka weniki boxing club ke badan apa mulai ke Asian Boxing ke lawan cenga bagi kuat bandon ke boxing academy yang ni pos tong mulai ya kata ru mentang ngitangnya pentulun ikam ngidang wat kilat pinti ban pentulun kita ru ngit scam baksi ponawan berkamtam hausna marjar pulal rapai ba waila panganlong emily kidan pun ki infrastruktur ki bangidan kam develop boxing mulai kidan ki mana football khoram kum kemoyong kamokon ro ki mana football ki bangidan kam ba bangin penuandur ki
kerang berkun samla kinum depend tentang amada ne dari sekwe cakaru kinyo kelat kinyo berpraktis haki bentau pe ki basketball court gidan kamandan ki volleyball court gidan kam nomor kam syang ba usamla mulai tang football kindan ru bas tenat ki discipline hak cile kai bangin skamba larang iyo alat ngin persyang manwat kilat bangin develop sing tak infrastructure kenang khut samla jungi kinyo ik cakaban kilomet ya kaba salah penlong dak ba penwandur iki bakin penlien hak cile kai bakin lait ngi jingin mesti kata ke jing anut ke bangadan dak ni ke por nah ay ini ka sanction order high president ka mulai sport club arpralak na kapta ban penmelat yang ni kemana ne banyo elaka dan mir tingkit bok ya ka mulai sport club kanang kir sakran cik sakri ki jokan sampai kon samlak Kamaran jonge kam julai wat hagas nge Sunday kidon ginong wanyele ka ay na do men step hadu kumba khatar beje si beje but wat ka balang ro gidon kijingele kai ka ba wat i MDC manla ka por wan ban sakhi kita kijingele kai jong kita kijing pe kai na po ki balang bat kine barbor kilong hak se Sunday tenna ka daw ka jingdon kam ni madan kumba ma e la mai thang mana kalong hadu kata ka ba nim yo bada we ka benta ki we bada ki madan bandon kumbadon kana nimla ro kham pen pau ka jing sngongu yau MLA barim ba founder strong kaji bawan ra yau neu plang ubangila banjele kai hagar kom ka ba ndei su por menchua ngedang ye putut ngedang ye ur ngedang ye mong ngedang ye mensau habangele kai ndei ka jingdon jong neu plang kai rap sibon kawero kolong kamolai sports club dang dep dap sis pas nem bat jarang khat bahau taus nem me kamolai sports club la yo ban ra ye ka nam la do apoka selong di nang ta pada ngaku ban gue ke jing ong jong i MDC mana yong kedai ka sien ka baneng kong hapo ka history la se wat hapo di India bangin yo ye ka stadium jong ka club ka badon dagi floodlit na floodlight te ngaku ban ye tu ya se kedai ka ba barkhoi kinum pat yo sngowi ne jing ten junga kalong ba Hakapor ba iba founder wan ra yau no artificial tof ngina don ka jinglek ye kendo yu DC ye ta kapor de goyal apo DC office haga jing sha ngidang kwa bale se ngidang don su sui benta ba nagaliang jong ka chief minister fund bade bat ka sports magsi penya ye ta gi scheme ling ba ka DC office ngidang mu ka sai ngin ya pan jing rap su sakat to kan ne ngidang pon bag dinon ka tan rai hak bo mani kendo yu DC ye ta kapor o ngi ba me tip na em ba ka molai sports club jong me kadai tang maka ka badon bok tam hapo ri India ka ba ngi yo ne artificial to bat ka benta ka ba aru ong kolong bala dadai bangang badai mangau nong ai nganum ai ye me se kane ka artificial to na marba kamadan jong me kam de ka standard ground hadu kata kinong nikmat jongi ngam ong tangi blalek andai wat kine badon menta kita le sitom nak menta ke klub jongi bat menta ngiwan yang saroi menta kolong ba ngila dei ke klub ke Banengkong do hari India ban yo artificial tof menta ngin dei ke klub ke Banengkong do hari India ban yo ya ka floodlit dan ka floodlight stadium te kublai sibon sai sen MDC jongi bat ka ba ar bre kolong ba kajing kikam kiktin bat kikam jong phe kitai kam mdei tang menta ka sien be wan ai kene ka jingirap nang menta ka klop andrei ladon ladu kapor be lalong MDC idon rengkat bat ngi haman lagi kep haman lagi benta bat isai idon benta bat ngi to tanang ye trei ye kene kam go be fitrei ber sekata bat ai nikit bokit riang bala se kene ka jingtai jong phe kanang peteng hakisnem ki banwan bat kata ka jingtmu jong phe naga benta ba phin kentiu ye ba bon ki benta hapo ka snong ka thau hapo consensi bat hapo ka state jingi kanang ya bat kanang im kanang klang nagawe ka port sakwe ka port